Dobar dan svima. Nekakvu ovakvu malu retrospektivu moga rada i života koji je povezan sa radom na ovome kanalu htio sam napraviti za 500. video koji mi se čini onako baš kao neka velika brojka, s obzirom kad se sjetim da sam bez ikakvog znanja, iskustva i s nekakvom odbojnošću ušao u sve ovo. Ne odbojnošću prema tematici s kojom se bavim, nego odbojnošću da nemam drugog izbora, nego jednostavno putevi su me vodili da uđem u nešto u što nemam iskustva ni znanja. I nečkao sam se i dugo dok nisam jednostavno se u to bacio, preko idem probati da vidim šta bude i eto, došao sam do tu nakon 5 godina skoro gdje sam danas. Ali, velim, to nisam napravio na taj 500. video, nekako nisam osjećao nekakvu kreaciju koju želim osjećati da mogu izbaciti kvalitetan video, bez obzira kakva je tematika, nego eto, ostavio sam to na dan svog rođendana, ne znam zašto, nikakav poseban razlog, tako osjećam da mogu sada, s obzirom na to da je taj nekakav moj dan, podijeliti nekakva svoja razmišljanja o mom radu koji je bio, o mom radu koji će možda ili vjerojatno biti na ovom kanalu sa vama i da je to pravi trenutak za to napraviti. Doduše nije mi rođendan danas, nego je bio jučer, no jučer to nisam mogao napraviti zbog nekakvih, imao sam dobru volju snimiti video, no nažalost zbog nekakvih objektivnih okolnosti nisam bio u mogućnosti to napraviti, pa eto radim to danas. Dakle, kako rekoh, snimam eto već gotovo 5 godina i u početku sam bio dosta pun entuzijazma i želje da napravimo neke pomake kao ljudski rod, kao nekakva rješenja. Dao sam neke prijedloge još davnih dana, tamo 2000 i ne znam koje, 20. 21. ne sjećam se, ima dokumentirano na kanalu. Nažalost, eto, nije to naišlo na nekakvu mogućnost da se pretoči u nekakav stvarni svijet, ali opet s druge strane ono što jest, imamo tu nekakvu zajednicu na ovome kanalu, imam vašu podršku, imam vašu zahvalnost i to je u biti ono što čini smisao moga rada i postojanja na ovome kanalu do sada, a nadam se da će tako biti u budućnosti. Puno puta, neću to skrivati, to sam rekao više puta, kad vidim kako razmišljaju ljudi oko mene i što ljude zanima u digitalnom svijetu po pitanju nego po pitanju sadržaja koji im se čini interesantnima, možete i sami odite, pogledajte na YouTube trending videa i pogledajte šta je najgledanije u prvih 10 videa i bit će vam sve jasno. Pritom ne umanjujem nikakav tuđi rad, nego samo iz mog kuta gledanja, koji očito nije u većini ljudi takav. Mislim da su ove teme od krucijalnog značenja za opstanak ljudskog roda i da nemamo vremena se baviti niti potrebe drugim nekim temama, dok barem ne usporimo ovu agendu koja nadire sa svih strana, a uz to naravno borim se i sa svojim nekim životnim okolnostima, pokušavam preživjeti. Nakon što sam skrbio majci 3 godine, kada je majka otišla, ostao sam eto bez primanja, morao sam se primiti bilo kakvog posla koji će mi odmah omogućiti da mogu normalno živjeti i rekao sam da neću više moći snimati jer ću dati sve od sebe da što prije se ustabilim financijski, da vratim nekakve dugove ljudima koji su mi pomogli. No, nažalost, međutim, ništa od toga, eto, iscrpio sam se pošteno, sve sam živo maknuo od sebe, prestao sam trenirati, prestao sam ići u šumu, posvetio sam se godinu dana, sam rekao, radit ću svaki dan, cijeli dan, da bi skupio neke novce, da mogu
malo osjećati se financijski stabilniji. Rekao sam da ću manje raditi na kanalu upravo zbog toga, jer ne želim raditi ništa na kanalu što je onako mehanički. Znači svaki video ili potencijalno neku objavu koju napravim, iza nje mora stajati nekakva emocija, kreacija i nešto, moram iznutra dobiti taj impuls da to nije mehanički, nego da to kad dijelim ili govorim da to emocionalno ima i svoj nekakav temelj u tome svemu, da nisam robot, nego da sam ono što jesam, eto, ljudsko biće sa svim svojim slabostima i emocijama i svemu što jednog, i dobrim i lošim stranama, što jednog čovjeka čini. No, nažalost, eto, velim, godinu dana sam se trošio na tom poslu, trenutno situacija nije baš blistava, što mi čini dosta, remeti mi nekakav mir životni i nekakvu stabilnost u glavi, pa nisam baš sposoban snimati u tolikom nekom intenzitetu videa kao što bi snimao inače, mijenjati lokacije, stavljati eto objave. Neki ljudi su htjeli da vratim one objave lijepih slika prirode, da ih to daje im snage, čini im dan ljepšima. Mogu ja to raditi, kako rekoh, mehanički, ko robot, nije problem, ali jednostavno trenutno tako ne funkcioniram. Da to radim, eto, da zadovoljim neku formu, kao što ni ne snimam videa da bi zadovoljio neku formu i da izbacujem eto tek toliko neki sadržaj, nego jednostavno video mora biti po nekim tim parametrima skuhan pod navodnicima u meni, ili objava, i ja to kad dam van, to mora biti ono što se kaže full paket i s emocijom, i da se to iza toga, kogod gleda u to, znači da to nije fake, da je to onako, eto, baš istinski izašlo i da nema nikakvih mehaničkih ili određivanja forme ili zadovoljavanja nekakvih gabarita ili ne znam kako bi uopće to nazvao. Tako da eto, dosta mi je teško u zadnje vrijeme, s obzirom da se borim sa tim svojim nekakvim opstankom i neizvjesnom budućnošću. Dosta mi je teško snimati videa, odnosno naći odmornu i čistu glavu, iščišćenu od svega, da bi snimio nekakav video sa tematikom koju snimam. Jer naravno, ako mi, ne znam, nemam do sljedećeg obračuna, a sljedeći obračun je za 7, 8, 10 dana, nemam ni za kavu, a kamoli za benzin i trošak za koji mi treba da radim svaki dan, a kamoli za nekakve zaostale račune, a kamoli za nekakve dugove, normalno da mi u glavi nije baš blistava situacija i da kao takav ne mogu snimati nikakva videa, nego nastojim naći neko rješenje da premostim taj trenutak i da idemo dalje. No, nažalost, tih trenutaka eto ima sve više i sve je nekako teže mi funkcionirati, tako da ne znam trenutno u kojem će smjeru to ići. Da li ću morat promijeniti strategiju rada ili ću morat promijeniti neki posao koji uopće nemam ideju niti mogućnost da sad opet iskoračim u nešto drugo pa se opet trošiti u nečem drugom. No, nažalost, da vas ne gnjavim i davim, to ću vidjeti u nekom sljedećem periodu, ali hoću reći da mi o tom svemu, nekakvim tim mojim malim životnim trenucima ili borbama, ovisi i kojim ću intenzitetom obrađivati teme. Tema mi ne fali, ja mogu, sad imam teme za 20 videa spremljeno unaprijed, što kad gledam i čitam nekakve portale, vijesti i tražim informacije, odnosno istražujem ovu tematiku. Čim vidim nešto zanimljivo, ja to spremim skupa sa linkom, tako da znam ukoliko nastojim obrađivati tu temu, di sam je našao, onda je to pročitati ponovo, zapamtiti važne podatke, spojiti to, pustiti da se to skuha u jednu cjelinu i snimiti kvalitetan video, jel? Tako da ljudi ponekad možda i neki misle da je ovo za ova videa potrebno malo vremena, ali ja sam od početka nastojao raditi da to bude rečeno brzo, jednostavno, precizno i da kratko traje video i ljudi kratko imaju pažnju, teško shvaćaju i prihvaćaju
ovakve informacije, tako da ukoliko im to jasno ne objasniš i u kratkom vremenskom periodu, od tog posla nema baš neke vajde, jel? Ili ima slabe vajde, što bi se reklo. No dobro, neko drugi možda to radi na neki drugi način, da sad ne bi rekao da je moj način ispravan, nečiji drugi kriv. I ja sam mišljenja da je ovo najbolji način i zato radim tako i zato ću, ako ću u budućnosti raditi, odnosno ako će se pokazati potreba vaša da vi želite da ja i dalje obrađujem ovakve teme na ovaj način, onda ću, imam obvezu neku da to i dalje radim. Jer uz sve to, kako sam rekao, i neke životne okolnosti, tu su opet nekakve stvari kad vidim da ljudima želim nekim bliskima reći nekakve informacije i dalje nakon svih tih godina što su neke informacije koje su bile ismijane i dočekane na što bi se reklo, što su se pokazale točnima i dalje kad tim ljudima kažeš neke nove informacije i dalje je tu nekako smijanje i smijavanje, tako da ono što sam odlučio da neću to više raditi, makar sam znao i sam unaprijed da kad ljudima daješ informacije, oni te to ne traže, neke osjetljive, ljudi to uvijek na određene načine odbijaju, da li nekakvom agresijom ili smijavanjem ili sličnim nekim stvarima. Takve informacije i informacije slične vrste koje neko treba, ukoliko ih on sam ne zatraži, ne mogu naići na plodno tlo, tako da sam odlučio to više ne činiti, nego jednostavno ukoliko će neko reći za nekakvu informaciju da ga interesira ili šta se po tom pitanju dešava, samo ću ga uputiti na moj kanal. Ovdje sam, hvala Bogu, obradio, kako rekoh, u 500 videa teme sa svih mogućih strana i dalje ću ih obrađivati ako ćete vi to tražiti, ako ću ja vidjeti da je neko zahvalan zbog tih stvari, i to će me činiti sretnim i radosnim i to će me ispunjavati i imat ću, barem po ovom pitanju nekakvu svoju životnu svrhu, s obzirom da u nekakvim drugim segmentima ju baš iskreno i ne mogu pronaći, a kad ju ne mogu pronaći onda nastojim to prihvatiti da je tako kako jest i reći da je to Božja volja i da ne moram ni tražiti objašnjenja za taj put, koliko god se to besmisleno činilo i koliko god to izgledalo po ne znam koji put, da nema nikakve veze ništa s ničim, ali jednostavno da je Božja volja drugačija, bilo bi drugačije. Ono što mogu da si olakšam život, to je jedino to da mogu prihvatiti svoju životnu situaciju i svoj životni put upravo takav kakav jest, onako istinski, i reći to je Božja volja, i mogu samo reći daj mi Bože snage da izdržim sve tvoje, cijeli taj put i sve ovo što trenutno prolazim. Ja rekao, nije sada je to nešto ekstra teško, možda sam i prenavikao na nekakve životne šokove i neke grozne, nemoguće situacije bez rješenja, ali s obzirom da imam već dosta godina leđima, imam ogromnu količinu takvih iskustava, malo sam se umorio od svega toga, pogotovo kad dan danas za većinu stvari ne vidim baš nekakvu svrhu zašto iz muke moram u muku, iz besmisla u besmisao, ali hoću reći na kraju svega da je ono što me čini radosnim i sretnim i što me ispunjava upravo ovaj kanal koji sam kreirao iz ničeg, bez ikakvog znanja i koji dan danas egzistira, koji je kompaktan, mogu slobodno reći da smo jedna normalna, lijepa zajednica gdje svako ko dođe ovdje gdje se osjeća ugodno, gdje nema nikakvih čudaka koji ne remete nekakav mir i nekakvu eventualnu debatu i komunikaciju normalnu, i da su svi ljudi ovdje super, i da vam se svima zahvaljujem još jedanput za to što me pratite i podržavate, i smatram vas kao nekim svojim prijateljima i prijateljicama, braćom i sestrama. Smatram nas sve skupa kao jednu zajedničku cjelinu i zajednicu, i ukoliko ću imati vaš poticaj i dalje razloge koje sam naveo da ne mogu vas napustiti, ostaviti, reći da se meni više ne da raditi, jer jednostavno osjećam kao da bi vas izdao. Jednostavno mogu
samo reći da trenutno mogu raditi manje ili su životne okolnosti malo bolje pa mogu raditi više, ali ne znam kako mi se sada čini. Ukoliko i dalje će biti ovakva podrška i zahvalnost za ovo što radim, ne mogu nego jednostavno nastaviti istim ili samo većim intenzitetom dalje. Eto, rekao sam to što sam rekao, odnosno rekao sam to što sam htio reći, nadam se da ništa nisam i zaboravio, makar nisam imao baš neku strukturu u glavi što ću govoriti, nego eto, kako rekoh na početku videa, skuhalo mi se to da kažem danas, ajmo reći pod navodnicima na rođendan, i to sam izbacio ovako kako sam izbacio, jer sam osjećao tu potrebu. Šta da vam drugo kažem, budite mi dobro, Bog vas blagoslovio, lijep pozdrav, čujemo se i vidimo. Bog.